Normal we ka nas dialten content barwani lingwaseme ka no online TV channel be akamala nda manduni cham kod nyam le no right ni gwaseme ka jan larame to kon kalar ti banaling re kuma ka sa Sudan bana rache no ke kwi Dr. Machar but kenyam chana men chalat kume kirme yadit no chana jalinkel kume kirme yadit te gmiche kana lat ray wicha ka South Sudan no dio je dong mi ramengech roj mi chalat ka kor gwade da ne shiwe sha ramkel men la ramkel ka kuma spilaigo ni wooden shal ke parugat kot kam chaje wojene jen shunga kel kana Dr. Machar ka kuma spilaigo chaje wojene baratam je joje no sha gwada chaje kunyira da din ban jo me ban jelin kel ko de kon tin kon lat ko de kon angat ban me ban jelin kel jo me ala kum South Sudan tiken ke dol mi kana dol ka parliament ne mene jan god dan la wala dol gatin la parliament dan la na dol tin chala do cha kum spila yo cha ga nyom ku nya karam do di rami rama mo chale George Mabir Mayom jen cha kwanya la acting chief whip Sudan People Liberation Movement in opposition la kuma spela yo ka gwa farugat kot kam cha je wojena ram michung no wal ka kwi kuma ka spela yo ka dob dana dong de queen quarry de jelat ke je ram mo mila chief whip ramadana te ka lwanko be party contribution nana betup ka kwi malka ki ka kwi queen quarry be jelat lo ram me cha je kwany ka jo cha kulat gwasa me wude chal ka me George Mabir Mayom dio je ne jo ka chod dio dong wud janka I just assume that o dong dara wud janka ka ta shot kede jen cha ja kwan ke shanka wan ka jok no cha ja kwan ne recorded ka parliament na Parliamentary Business Committee she can new first deputy speaker Ambrose Lomin Pitia no jaram danan kwan wude mo ken committee gwadan shi dolten ka agenda din ken ni buka right ka do badan ba ko inquire ba jalat keje ka gwadan woniam wude shal ka me George Mabir Mayom jen ramkel ka wude shal ka me parkol alo medical kana parkol ala shala peace building minister Stephen Parkol jaram danan teke kel kwa ngaje ko ramimo me actually chaga cholo no SPLM IGO faction led by peace building minister Parkol so ko ngai ko Parkol cha roda bar akukuma SPLM right now things kugo George and nguble roda so Parkol charam mo chaja kwan ko bikan netin kon te ka SPLM menteka Parkol and a bigger participate ka 2026 election no kenyok taken remalka la 2018 peace agreement and ana chala kume SPLA man raike Nathaniel go yet ano chi peace collapse but gwadame still Parkol ajenikan peace kana collapse ko kujemo taken ka party mandan and no bi chonkel ke kirmi yadi chikon ngaje no ka pay ngwan kume SPLA charoda da gwade da ne cha Dr. Machar cha yenten ci Parkol chero declare no jene jaram dan la kwer no ka che plan ga dial che real ka chero chuling ka kum kirmi yadi no ci Parkol chero de jako chi rammo milaran kum SPL ayo right nam right kone jen te ka party dun kirmi yadi ban ngode chung alo jene ramadan te kel ke Dr. Machar ba bartem che George en go jen chi ram kel ka netin kon la kum SPL ayo jo dan chalat gwasame so chi Stephen Parkol charoda you watch ko be participate in okay election ka do bran guje je kaje Parkol ngai ko na ka gwazi dan me chikan right kana Nathaniel yet gwazi charing Machar me chaji yenten chaji go no jin che chuong no bi atike meeting ko en kwaran ni Dr. Machar ngode re tijen no shu Parkol shu raj mo chu je lo la raje chala Nathaniel yet kan Nathaniel yet gwazi charoy keje yala do nene
ajani without Dr. Machar signature ka dol ngon badul tele dol me ba yik dol me banaw niam ka je mitel Ramadan la commander in chief mila Dr. Machar and when mo shi par kol chara je mo che je lok she nathaniel yet jogo no jin jirami mo mi shit ya already she jirami ram la take a party kuma spila yo ko jin shiro bara which so she arwaje dane lade no riek ke de lade me dan chana ka link kon dia so tama ci par kol chele take party de mandana na dong kul chuang tama ka che kuma spila yo che je da ka je an par kol shunga kel kana kir me yadi no la speaker je manunu kumba no che piti ajaja kwanya la first deputy speaker ka gwa Nathaniel yet perino yo je kon dia la ngai Nathaniel yet perino jaram dana la kwer ka kuma spila yo gwa da ngut Dr. Machar ngore ti jenene cha gwa da cha je to ram dana la right ka parliament la speaker je manunu kumba che uramishal ke pitia che je kwanya la first deputy speaker che gwa Nathaniel yet perino che je wo che je la gwa da manan deputy chairman ka spila yo faction loyal to suspended first by president riek machar Nathaniel yet chai gware wo cha gware kamrada din Nathaniel yet jen joy keje ka pay badak presidential degree mishalat gwade chikem yadi charajen wo chan gorno bi parkour ban ngore kuma ka ko parkour tam che jere which te wajadien ka logo be re which en parkour ne mje chubre which ka juba de je yen by any mean no chwa parkour chwa chu watch no ka chu deng akon no chu je kwan so re che deng akon ba chu je juj speaker of the council of state ka chu paru gat kot kam chu je nyomu je ala spele mayo ship whip no ala yere tema je Ramadan na shiro do watch lo ku chunga kel ke ku mespela yo elo yal to Dr. Machar nyanga dia le ke kiir Machar Ramadan ndong chi kairar tema jen parkour so ci par kol che ne dial che ga chu dominating kon tie ke jam ko ne total ga choice bon mi shi look and don guru par kol ka par kol te kel ken ke mi yadi den ba ju go ke dong tel bi jek bon so the only option that the person has a within bro bi surrender no ka par kol Dr. Machar ne gwazi dane cha yen ka pay diok cha ne no sha dor ka diale kon te sorry ne ga diala ne di kontin la jikkoare na kuma spela yo ci kon diala nen no go cha ne ka dial no cha ka jo ka cantonment site cha gorje no ram mi te ka kum ke Dr. Machar ka shelo yal ku dijal ma par kol na baji dil jo ci konti ci te chana ka nen ta dana let kim yadi le daga je ci Riek Machar poinde cha chwara mi mo metere te jien tela joro mi la ling ne ka ton yan ga ke so from there no ci dial ci chu te daglan ka do dana ngai kone je gwazeme Riek Machar ngode take influence Canadian ko de jang woda rar ngod ken ngod terken kor rom karodian ten so salam chini jaka kume muraike Dr. Machar Ramadan dong chi tem chi te ka da murai konane jenu shal ka me parkol ji Ramadan chi joje no che te ka kume aspilayo ajandan ten me jaga ko chang be nyinga bagalat ba che Nathaniel yet ka kume che je yata dan te je ko che kon ngaje no Nathaniel yet charori en wocha ka kume ka reptile peace agreement dan e chatan ko do badan en chane ken chaga ju ke je ka cantonment site nyok chelo na ka suspension ka Dr. Machar kan ne ideal kon te kel ge je che kan ge no en peace agreement dan cha je yar kiir mayardit so che kan de longot ka peace agreement so charen chu parai nam right kone charam jidi cha chu kwan ka kur ko mishal ka me farugat kot kam ram mo lo yal ka Dr. Machar so jen do badane wo ke je kanan mo ka kom up to now cha gware ya kamra din so ram cha kwanya mishal ka mo George ma biur mayom so jeram dan let kel kana parkol ka kuin kwa lat ke je ka kuin kware ko be betin yala ko ngor ke contribution dan def ko mesula o jalat ka pade dung parkol me no badil te ka be je dila let so whatever me la gap be chu fulfill so jo me di yana ngaje no ci kon dia la ngaje no Dr. Machar jen baje nang wadul ka no ka chanka jendang ra widero ka pai ka jen pai wona me wala ci do ni nin dang diok to toni and then ba look de na mo baje look de baje lat ke on 22 ka jen September
2025 amen so baje nan gwalok ano ka ba duere mandana shalat baje we la den minimi but ngai kon diala ano riek machar ala do badan en chaje gwan geje chere ngai kone wa goini de gwan geje ke chak kum mugoro yer riek machar so kuje mo chala de no men chalat kimalat ke kiir wa tele mal benung ne rik tungwana long re wicha ka South Sudan ajena chia chulin kana tene yet chala de no tele mugoro riek machar baje nan ka baje nan gwalok ka nan da gwalok a violation of 2010 peace agreement ka nyok gen point de niwo baje nan gwalok te ka tungwan long te cha yar kiir mayardit ka de ton ano kan kiir mayardit kan te ke te jeg di ale chalat so ko kuje moni enimlat ken tema akum kiir mayardit ka ne illegal ka shi tok jen mu ku yela linka ne tin konte la UN ano shi kan do badan ci kum South Sudan ci corrupt ko ji kan nen do ba yos ka yo ka je alo en mulot ko moken lut ken jen go tele reng machar mi chiriek ci la re wi ka South Sudan te reng machar mi ci kor ci to re wi ka South Sudan ne tin kon tin lat kerek wa de meni kum kiir mayardit alaken ku kerik tin kon let ken ku ken la divert jaken ko balar no reng machar jaram dana te kerek ken pain ken tin kon tin yar ko ngwane okay ken tin kon tin cham ke kwak re wi ka South Sudan so on mi chit ken me gurga kwa divert na main dung South Sudanese and reng machar te kerek but reng machar mi chireng mi chelat ke jordan chalat ke nere kon te kerek ken tin kon ne kel ke kiir mayardit ci jiwan ci kan jo mo ci kan laden no ne kon ya corruption charge lat kanetin kon tinte kel ke kiir mayardit cha bol me ba cha chula no ram kel mi mo ci yow no cha ga yar yori shop ko 1.7 billion US dollar no ti cha kame ko bol mel jiram dana la vice president so cha yow to cha ga cham already chama ke je ci wo cha ga cham la jen bat cha ga ja win ko ken ko ga lo lat ne kon ti la jor ko be yobe ga kulije and 1.7 billion US dollar ko yoru ngwan long nay kone bol mel tiga company na money den company men ko to dial ko le sure ke so ram la corruption already shaje la do chetu kala ji wen ka chala bo win mon radien taken ke evident wrong no the cham ken wait South Sudan ke je gwan mo chikan dier ka ting nen ko kena kon in chuch jen mnen yana tama kampan ngani ken la pinya mane nyaawru mishala myself ke mayardit adut ba aramkel mi chete ke jen corruption andana chalat ko ken tigen keling ke kampan goal te ke kampan ke Kenya kan kampan to ku ken liedu kan le cham ga je kan damne ko do mi changa ke je me la jen tama adut ramagwa adut point a part of the corrupted government ano kapin jen ta dan le road ken all this fundraising tin kon la latke ke do badana to be sharati ni ke je wa ke yutin kon la so yu South Sudanese ko gor jen go bajelia ko ken ci go den linga ne ti gol ko ken wona ke Chinese ni so mi chiri me le ro dare wi ka South Sudan ja ngaje no kum South Sudan jakken ne dial kon te gare wi ka South Sudan ko bi ke chuch ko cha ka bil question but dial ko ka bilem ka dak machar go ken ro yang machar Ramadan and like scapegoat keke ki Ramadan and bukan dial bukan ke yor wide ba kan no wide en wo Ramadan le tichiro de lot but ke ci jelo de kiir mayardit jaraman nyam le tijek tichego ka do dan de ne ko la South Sudanese de ko nyam de tan ya ngajen go an go bu bo nyam gora mal ban metela mal tel do mi mo bi man bu ko re ke je so rek machar ke chanyan dangare wide raw ba janang re ba janang gwalok ka lugo mo bo at kam do ngoda kana ngaje go an mi betedi be togidi na mo ngoda ban jo jek ko kor gwaten be jawr diena ban lingwata me dio je chana je ngai kon diala no rega chito pan ka juba ka kwi gan wara kel me la body gadung da rema cha ci kon diala ngaje no ci yede ci jen jen cha je torture cha je chenga je ke cha je bere ti jen jang ci dum ngai kon anu ala jang ci kan go an rami mo mi dong te kel ke rema char ki jin bo mi jram ngai ken o tele jilwang bati ko rami te galwang den bi ken di linak ka do badan di ken nak je luka do badan nak je ke je do mi chiro de lut do mi je ban je ngaji no ne na rami mo ci le de long ka do mi di ken ci ka let ka jen 2016 dan me te ko tikitin
no kene te kon te wore wiki juba ka kwi mal ka ko be mal ba je la mal cha be lor ba mala be gwadran chinarin commit ko be bi amalam bi ajenok ne kon diale kon te wore wiki juba te gor ke da ring machar chikan wore wiki juba ko yi kene ti ten nok men je ran lat ke kiir badu ken ko kwi mal ka me cha la no kwarun commit ke kwide ko bi ken tigden bi ken tup ka kwi ne dialan kon gor ka mal ajene woga kare wech ka juba chikan ko dong te mu gwa wa je ke te ka yoru wa chamin winemi ken woken ko be mal bedeten ko ken chaga jogane international community en go yen we are ka juba mu ka yene te nok mal no chuat gwa chuat dor biare wij bi amal bi bla teka so chukan chu ka tok mu chala da ji gat ken Africa Union ke international community so na mo ajen do be woka ka tera mu ka chara don na larno ngu mi lel ngu mi ti koring machar ka je bane di altera ma ke part mi be play ka do brande mal der ben ka je ka no kuma der woni amade so da mandan enchi yede jien liwe la hero chwa guch no dong liwe lora ba che liwe lora ba na me bishoda ba remember man gwa dia be ni ko ram wa to chereje reti jien ka wojene ram mo ganga kwar ne dakang machar so na manyo de jen wojen aram kel mi bum bum mitaka power no cha yere cha jabat ko lo ko jen oba woni am just lo an di de long am dana shoda lat so na me dero kayya ka ta dana len waru den kaje liade very sad de kolarno tidial tiga nyam ko so ramadan and bat yede be jele teach ka doben be makan kon temital mi channel bang tegene itala rejeno kon de kon wokor dene ko dene jeter of course nari na gangala thok ring machar chelong no de juba de jeka but take a mingong na ke international community eno kanimal gore jeka do me gwa ko la na ya kwetke men tin janane o en kiir mayardit ani ka gwa de da na che jeka lat kana men kweder up to now you know nyinga diale lede teram shine kweder but chen yuluno o jene kiir chaje be jek yuluno kiir jene forever be jene safe no but o mekan tam do kan ben and then bidi diala kon ledi bi kalat ka dob dan ledi kejem nakna lelungu then bi je ku bi kalat kan dial but there will be a time ko bi ramadan let me show the lot but walk ko ba je kep ke ba tinjer kon lede ba ngaje no ko ngune so mi chikene me der go an de kon diala ngach eno ring machar tam me mi chuje ke jeme lat ke je o jena kwar ke leader mngai ke no jen take influence rai wika so Sudan kan no gajen o da mal der jenon bat kwa je le log netin kon ndon kwa ngwana kwa ala cham no ajen do bodan nen jene jentame lat ke je ba nan gwadul ka waje luk ka lungu mo metel chung tetin yang machar chiu che de nyu dor der nyu dor tene ngwala jalara no jen ngumi che nyu dor ka jin la dungu jiramamo ko jin rami mo metka lwang bako de tungwa de latkana yang machar ko tere che tere jaroda karwada temala lar kan ojen che chik da kwan jen tele chik da micha kwan bado jin micha yanga je no take power metka ji parliament ke gwada nyu natin den ba je kwan ko chik da gor sha kam ne jarane rami mo telwang jen ta dan den no ajen shi ayunen tamelet kiir mayardit de bono che kwan ne nyada ban nyada ajaram dan bukule jal ka gwanga ka gwa kiir mayardit chainen bo charing macharo ya yo gan ko jene jaram dan leti jeka South Sudan chayen ka queen nuääri chayen lora ba yan je ka queen nuääri kontila nuer wayami wajen take link ka ko chaje backup ke 2013 so kur nuääri ken jangu de ken na to kiir mayardit na ko kon long jen gwan buko kontin karen yale na god men te rampele and yet tin nuääri kel ka je to gor ka je na me bo e po kel mi di long ba jin abram nang ne kun bitikel ka je ring ma chate ram chenak tela ren yal mi chem jak teram chem na gwa dan te ten lora bang e kiir mayardit dak don wermo wan ke me duelen kiir no naga gadi tiene naga na consider we pon la me ti kon ke kam ko ken so kiir te kala diality ne shik chi ring ma char gang na rodo me chala self defense chir ke nor waya mi bo gang na rodien ke kiir ko mi shine ma dar gwa no de yena ngai chane ngaje gwa no ne na latik dan ko nuääri ko chana ngaje tam tele nuääri bale pel gwa dan titino no me jor ko kien de target de mi kerek ka sometime de ko gije no riu tung wan diala to ka kon pain kon welet ko mona no
chianga je no ne ko gwade dane kap na tin kan Nuer la na ya gonyo ki be no kep ko ngai kan no chung ke riek machar jin lubdu ke riek machar bin Nuer ko ken be chang je ke be torture amani chiang me be che chiang me go chiang me je ga long yene tin kon lat ke je chare ka dup tin kon wonyam ene ban je ka le rodien biate mal babai